RDC wa Kisoro hagishafikise kandi yahamya ko abasurukara batakamanyirwe bayegaruza bunagana ya DRC echaretera abantu bingi bahungira mu Uganda. Wano wenyimiridde ndi ku boda yenyini eya Uganda ne Congo era gate yafuye n'okiraba abantu bonna mulaba enkumi n'enkumi emitwalo badduse lutalo kubanga emmundu kati tekyasirika emizinga ebikombola bomu n'ebyenkaddawo. Nagira ngo bwahati embero muri bunagana teri nungi munonga abo kugira ngo empungi zangire kutaho mu nkambi zaguma ha boda. Hati ya wenda gambira tulina abantu abarenga emitwalo 3 ez'abakongo abali hanuya abagiye kwiruka ku luganya omwebazo embunda zikwata. So no mu nkambi y'empungi tulineyo abantu abarenga nk'emitwalo 2. Konka abandi hati bali mu byalo, bali mu miti, bali mu mashomero, bali mu mahamba, bali kwiruka abandi bayihambaraza. As of yesterday, we received over 1,000 people in the transit center because of the fight in DRC. The partners are ready to receive them, and as we all know, the government's policy, the open door policy, we have opened our arms to receive them openly with the support of the House Committee. Ebyemishoro bya DRC bunagana byakingwa kandi mutokeza bunagana Uganda zo zagaruka nyuma ahabwo kutina kutandika ko orutaro rere mutokeze byamaguzi ku ruga DRC zaguma zitekame bunagana. Emotoka zino zemula abatwera zino ziva Congo ezimu ziva Kampala zitwala byamaguzi nga zitwala Goma naye olw'okuba nti kati orutaro lusibise teziyinza kuyitayo olw'okutya so ebyobusuubuzi bisanyaladde. Omukasheshekera izoba okumashana kwabarukaho bwanyuma y'Abahekyera okukwata ekyanga rero bakangira abaturage ba DRC okugaruka wabo Congo. Empungi zasiba hamwatano gwa DRC ziri kwerebera ko Abahekyera babari kwetorora etawuni ya bunagana. Ebyo kwerinda bya Uganda hamwatano gona okuruga mu Gahinga, Bunagana, Nyarubuye, Muremba mpaka Nyabushenyi kuza Kanungu byasiba bishanyarire. Gasha kwa keta tuzarirwe.